Yena mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Ben Mayengani na ti-gigi ta yena ta Easter. Hi vona Ben Mayengani a ri karhi a hlundzuka swinene ka Twitter after loko ku ve na mahevihevi yo level yi nga yisiwa henhla ku prevent tikereke na ti-event. Ya loko hi vona le ka Twitter hi vona ka Twitter yo sungula nga fika tsala ku loko ku ve ni ntiyiso ku ya hi mahevihevi yo hi ta pfala tiko hi ti 28 ti-recovery streak ka 95 i ta va a hi tolovela loyi khadi vula president. So president Mayengani na president ya tiko ku loko holovweni swinene. Ya second Twitter fika tsala ku these people are now abusing our kindness. Ya loko ENCA va tsarini tani swilo mi swi vonaka kwalano ku ri ya very ministerial advisory committee recommending stricter lockdown. Ya ku ri committee yo karhi leyi va nga yi tsala kwala yi le ku adviseni ku va ku na stricter lockdown hi Easter ku va kota ku va prevent timhaka ta coronavirus. Do ya Ben Mayengani kambe still duku at president. So president yi byela president ni kombela share ya 500 billion phela ni komanga na peni wena i busy no eish paletela thyaka ra wena I'm quad today. yo ya yi kwata ngopfu president yi kwata swinene because tanihi sweswi mi swi vonaka kona ku na tigigi to tala ende ti Ben Mayengani kahle Afrika va card holder around this time ya Easter. So va ri ku n'wi onhela ngopfu Afrika ya kuma timali to tala swinene. And then swi ya and then fika tsala a ku so hi ti 28 va pfala vinyi va tiko. Yeah this is leswi already ni nga swi hlaya swo yelana na leswi swa timhaka swa committee swa kona. And then ka tweet yo hetelela ku ya hi at the making of the video fika tsala ku mahupa vo n'wina. Of course the same message la hi vona ku va kha va kombisa ku nga yiwa ka level 2. Yeah so yeah president Mayengani na point yo va kha yi kwata hi mhaka leyi because ti-artist kahle a ku na mali ti nga nyikiwa yona ngopfu na loko hi kha hi languta ka Xitsonga to va kota ku va kha ti hanyisa during lockdown. So loko ku va kha ku pfariwa hi nkarhi lowu va fika va endla mali a swi fair at all. So it's better va regulated number ya vanhu ka ti-events than ku pfala ti-events. Loko ku ri mi nge za mi subscribe ta kombela mi tika subscribe. Thank you.